What's up mga kaarak? Ating episode apo ke isorok kanyayo dagiti nalaka nga pandag. Anya ba ti other Ilocano term ti chords no amuyo comment kay latan. Pera ti pandag. Rugjanan tayo mga kaarak. Dahito ke basic major chords dagiti major pandag. Yanan tayon mga kaarak ang rigid ay ti letter A. A agta der nga arak nalakala da itoy talmegam lang ti may kadwa nga string second fret may katlong nga string second fret may kaupat nga string second fret A ngumno kaya mo nga pag namayan nga talmud mabaling mo nga ibar A at sumarno nga pandag medyo narikat ngam naglagan B for fifth lima nga string talmagam di second fret may ka upat nga string talmagam di maka upat nga fret maka talong string upat mo lang nga fret may kadwang string maka upat nga fret B agta der nga basi nariga pandag ng nalagan lang at sumarno nga pandag medyo nalakangam timayat na nalakalang garudan ado pa iti gusar panday ti pandag nga si second string talmugam jay first fret may kaupat nga string pandagam jay second fret ken makalima nga string talmugam jay third fret data C agta der nga C to G so nga ado ti makamuda ito nga pandag sumarno nga pandag ati sumarno nga pandag apo ket dagiti aan nga na choosy gidi anda nga napili ti pang chaser D pandagam first string second fret pandagam jay second string third fret kintal mo gam jay third string second fret hatoy ti D agta der nga danum okay sumarno nga pandag E pandag na makatlo nga string muna nga fret sa may ka upat nga string may kadwa nga fret sa makalimang string may kadwa nga fret E ato nga pandag mo dagiti aji katamtaman lang ngam ti kabigatan na nagsakit wano ni Brian E as agta der nga empe marno nga pandag
ti letra nga F. Pandag na medyo di ti surlatan ajay broken chords na ta lalog agdadamo tayo pala nga pada tantag unay marigatan. Okay, second string first fret, third string second fret, and fourth string may katlo nga fret. Di F. Ato yung medyo nadagsen tirik nam. Ito nga min F agta der nga fundador. Ato yan ti kaririatan nga pandag kakabsat kaarak G. Pandag na first string third fret, second string third fret, sa fifth string second fret, and the last sixth string third fret. Jadi kadadagsanan kin karirigatan tangamin puro lang G agta der nga Ginebra San Miguel. And thank you mga kaarak di kanagbuya yo inyo lipatan nga i-like, i-share, subscribe ken buyain. Okay, bye bye.